uJehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. Yabona bawumandliwe umthande uJehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nanganda umphefumulo wakho wonke. Imani ebancane ngenhliziyo yakho Yonke. Niyezwa bazalwane ngenhliziyo yakho Yonke. umuntu into mawuyithanda ngenhliziyo yakho yonke wenza njani? Ngiyayithanda mama lento isho uyazinikela uncama isikhathi sakho sonke usinamela lento oyithandayo uyayikhathalela. Ngubani obabona izithandane zibe ngasesihlahleni zinethwa imvula kunzima ukusuka esihlahleni ngoba ziyayithanda into yazo. Uke wambona umuntu othi kunetha imvula athi andikwazi ungayomkhonza uNkulunkulu intoni ngani kungoba kunento eyathethwa ngutata ukunene wathi kuHomsen makube khona into ephushayo. Ngoba uma ungumzalwana kungekho into ephushayo uhlala noma kungenasidingo sakuhlala noma kuhlanganyelwa uyahlala ungahlanganyeli ngoba yikho into ephushayo into esiyidingayo iforce ekhombisa ukuthi abohlanganyela uyathanda awuthandi kodwa hlanganyela. Hlanganyela uhlanganyela ungathandi uphuma endlini ungathandi uphuma endlini usiva uvumi kodwa uphakame uthi mawufika phekonzweni uthe uyagula ubone kuphela kokugula uphuma uphilile. Reason why kungoba kunefasi esuka ekhaya ephushayo. Kodwa uthando malungekho ayikho into engaphusha. Thanda uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke. Uyabona uThixo kasingamthanda njengomsebenzi.